تماشاوان هجا ام برنامه که تایبت لپیشبری و نه ام ایشاف ده برنامه خود تایبت ده روژه وکی یمه گرم های و گرینگ هنه ده نوا روژه ده گلک پیامین گرینگ هاتن داین مجارا میا سرک و ایشاف ام باخوین هفدیتنین که بری بر آپ و ربو هند زانین که 228 قانون پروین بولدان و سری önder چون امرالی لوی داری هفدیتنه که پیکانین ده انجام هفدیتنا کل امرالی یا که ریبر اپوره ایرو سری صبح داخویانی که هاد داین گلک مجارین گرین کبون هفت خالین که جرای گشتی راحتن آشکره کرن و لسر وان خالان ریبر اپو چد بیجه و نیرین ریبر اپو و پیشنیارین ریبر اپو یا که جبو رای گشتی و رای ترکیه چبو امی ایشف ده برنامه خود گوتو بیش بکن میوانه که ما لسدودیو هیا میوانه ما یکو لسدودیو جه حوالی ما روزنامه وان حوالا ما دیجله هم بخیر هاتن مرحبا کرکسپاس حوال آمد امی ایشف خالین کو ریبر اپوی کل سر راستیایی و ام دبینین ایرو در روجاوا ترکیه و کردستان و جهان دایا مجارین پرگرینگ بو جبرکو پشتی 44 هفتهان 44 ماهان بریبر اپوره عمر و جلان هفدیتنه که پیکانی پشتی ویاجی پروین بولدان و سری اندر چون هفدیتنه و هفدیتنه که پیکانین از بجم دوسه مهنه ام دوسه خود تماشا بکن دوسه خود یکمین ام تماشا بکن پشت راجی در باسی نرخاندن خود Parlamenterin Dem Parti Pervin Buldan û Sürreya Önder dohlî İmraliyê bi rêber apore hevdîtin kirin. Pervin Buldan û Sürreya Önder têkildarê hevdîtinê daxuyaniyek nivîskî weşandin û wiha gotin. Me di 28 Kanûna 2024 de li İmraliyê bi Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinek berfireh li dar xist. Rewşawiya tenduristiyê baş bû, miralê wî pir baş bû. Nirxandinên wî yên ji bo çareseriya mayîn de ya pirsa Kurd pir jiyanî bûn. Di hevdîtinê de pêşketinên dawîn yên li Rojhilata Navîn û Tirkiyê hatin nirxandin. Birêz Öcalan li dijî senaryoyên ku paşa rojêtarî dikin, pêşîniyazên çareseriyên Erênî pêşkêş kirin. Pervin Buldan û Sürreya Önder nêrînên rêbera jî xal bi xal bi vî rengî parve kirin. Ji nûva xurtkirina xweşk û biratiya Tirk û Kurdan bi qasî ku berpirsyariyek dîrokî ye ji bo destnîşankirina çarenûsa gelan jî xwedî girîngî ye û lezgîn e. Ji bo serketina vê pêvajoyê derdorên siyasî yên li Tirkiyê hemû bey ku bikevin nava hesabên teng û demkî lazim e înisiyatîfê bigirin, çêker bin, bi awayekî Erênî piştevaniyê bikin. Yek ji zemînên herî girîng a vê piştevaniyê jî bêguman wê meclisa Tirkiyê be. Rewşa li Xeza û Sûriyeyê nîşan daye ku çareseriya vê pirsgirêka bi destwerdanên ji derve kurttir bûye, êdî nabe ku were talûxkirin. Ji bo biserxistina kar û xebatên ku bi ciddiyeta vê bêykirin jî piştevanî û pêşîniyazên muxalefetê giringin. Xwedan wê feraset û biryardariyê me ku ez jî ji aliyê xwe ve bi awayekî Erênî piştgiriyê bidim Piradîxmeya nû ya ku Birêz Bahçelî û Birêz Erdogan jî bi hêza xwe tevlîbûne. Heyet wê nêzîkatiya min hem ji dewletê re hem jî ji derdorên siyasî re bibêje. Li ser vê esasî ez jî ji aliyê xwe ve amade me ku gava Erênê bavêjim û bangê bikim. Hemû hewildanên me wê bike ku welat bigihîje asta heq dike û di heman demê de ji bo veguherandina demokratîk jî bibe rêbereke pir biqîmet. Dewr û dewran ji bo Tirkiye û herêmê dewra aştî, demokrasî, dewra xwişk û biratiyê ye. بله تماشاوان هجم ما لدوسه خواجی گهدار و تماشا کر حوالا مت ام یعنی دوسه جی گرین بو جبر کو دوردا خالن کو سرک یکو هاتینه دیار کرن یکو نیرین ریبر اپو دنوچا دوسه ما در جهبو لیبلی از دخوازم که ام ایشف خال بخال بچن جبر کو هفت خالن کو گرین کهبون ام دبینین کو دمکی کو دولتا ترک تیدا تانگا و او که هر دمی ریا چارەسەریه لگل ریبر اپویا و ریبر اپو ریا چارەسەریه نشا ترکیه و رایا ترکیه دیده از دبیجم ام خاله یکمین یا که ریبر اپو
دبیجه یک جوانه دبیجه هگر کو از یعنی هفدیتنین کو ورن چکنن از دکارم لترکیه و اف آلوزیا کو لروشلاتا ناوین و ترکیه ام چاره سر بکت تجربه خالا یکمی چی دبیجه؟ بله نه دست پک سلام روزش با همون تماشاگران ما اول یعنی پشت نه ساله هیئت سیاسی چه ایمرالی و برای پر هفدیتن بکتینه اف مجارکه گرینگ بگمان اری وقت دست پک دا باز کرد پشت 44 ماهان برز مرو جلان چو روزا 23 جوت ماه چو لیو هفدیتنه که مالباتی بود پشت 4 ساله هفدیتنه که مالباتی بکات بود دست هسته خدا شو سیستم ایمرالی سیستم تجریده لی تجریده که 2015 دا لیمرالیه حتی سپیکرن هیچی دوام دکه شو خورده برای پو تهدیدنا 23 جوتمه هده افتشت کود يعني نا هفديتنك سياسي جرى اول هاد تسبيكرن بيجو من اويج نهاو بيدا اف هفديتن ورن بردوام كرن ور خويه اوي بردوام بكن اوي چاو ورن بردوام كرن اوي هيت برفرهتر بفن بكارن بچن بكارن شرط مرجع كره برا بود ناف ده اوي وانا ورن گهرتن نه گهرتن وانا لازم ام بنده بن بسكن لي داوی پشت نه سال ام چد بینن داوی پشت نه سال دولت ترک دید که کنسپت وان پلانی وان استراتژی وان لدیجی برخدانه گلی کرد لدیجی برخدانه ربرابل لدیجی برخدانه هر آوای آگلی کرد قضا سیاسی و لشکری جواکی ده بسر نکت و اف پلان و کنسپت دولت ترک ایک و گوت نمی کردات تک ببین و ایدی نما جارک دم اجالان را هدیتن بیکتن تک چو yani davi pişti ne sala devlet Türk neçar mak behile heyetek siyasi ku ev heyetçi harb endamin heyetçi endamin heyeta kevinin biçen imrali vedere hevditne ki pek binin dibe emviye vak destkeftiye ki vak peş ketine ki bivinin ul vedera fi tişti kabul bikin le nabe ku em hevditne ki ji beşin دولت ترک و ایدی سیاستا گوهر ایدی اوی چارەسەریە کی پێک بینە پێواژوەیەک چارەسەریە پێک وەرە ئەڤژی نابێ یان لازمە کو ئەم کورد پێشی بەری هەر کەسی خۆنا خاپینن و ڕەوشاهی باش لێ بنێرن باشە هەم پێواژوێ پێشیەمە ئەو تەجروبەش مەرە دەهێنن کو ئەگەر مەسەلە بە هەفدیتنا بڕێبەر ئاپۆڕا بێ خۆی بەرێژی چارەسەر بێ دیسا هفدیتنه برای براپورا یعنی هفدیتنین مالباتی هفدیتنین بهارزر را هفدیتنین بکسین سیاسی را پارتی سیاسی را مافی وی قانونی نه یعنی تشتاق من ها دولت ترکیه نه تشتاقی کوسا اکسترا دایه اف مافی کی حتی مافی کو هنن گوری قانونی ترکیه جی افته آستن کرن اینجا یعنی پشتی که ما وقت دست پکی وی باسکر ام ورن سر هم پرسته هم جی خاله یکن ایکو ریبراپو دبیجه نه ورده ریبراپو اساسا تشتیکو دبیجه یعنی هفت خال هنن تشتیکو دبیجه یعنی هر خاله بری خود تمام دکه و دریج خاله پشخرا ودکه اف تمام لی ام بنرن صلاح 1988 حتاني نها يعني كم از بيج 88 بك 88 جرى اول ربرا بوب تلفزيون تركارا اخفي ودمي درباري برسكريكا كرد وكردستان دا نزكاتيا خوياج بو چارسري و دولت دا و چاغه نخاندن گرك گرينگي تاريخي كر پشترا نوت سياسيه دا اگربس چه بو نوت 50 دا نوت 80 دا نوت 90 دا پشتی پیواژوی ایمرالیه 1050 1080 پیواژوی اصلی 1013 و 14 و 15 پیواژوی ایمرالی دیسا و حتی این هم دنیرم که پیام دو دا تنوان همو پیام دا تن کوکی که تنه وقت حلقه یکی هفدو تمام دکن یعنی مجی چارەسەریه پرسپکتیفش بو چارەسەریه ربرا پو لگوری هر دمه بگوتنن جدا دینه زمان evji çinin evji dibece ki yani kurtu kurtası dibece evj bu çarəsəriya siyasi aştiyane amadane tiştak keser mileme emşxo amadane eğer hemberi meji jbu vitişti amada bin fermo em dest bi kari bikin yani 2013 و 14 و 15 وصابو جمعیت که دولت ترک نه آماده هم جالی میجی ذهنی و نه آماده هم جالی پراتیکی و نه خواستش برکو عالی میجی ذهنی نه آماده بو
عالی پراتیک تشتک پیک نهاد جز نهاد tabi روشنه جدایه یعنی کنجکتوره هرمی جهاتیه گوهرتن روش 2024 آد دنیای آروجلات ناوین آ کرد و کردستان آ ترکیه آد 2024 و آد 2015 نوکه هردونه یعنی او شانسی دولت ترک ایدی جاره کدام بجه از کردا بخابینم مانیپله بکم از هر وکی که چارەسەریەت دینم لێ بنیدا شەڕ ئامادە بکەم ئەو شانس دەوڵەتە تورک را نەمای لێ ئەم نکارم بێژن که دەوڵەتە تورکیەش بۆ چارەسەریەژیش بۆ ئاشتیەژی پلانێکی خۆهەیی یاژی مێژیە خوگارتێ ئەمویژی نابینن ji ber vê yekê niha peyama rêbera êdî yani wekt destpêkê de bas kir ji aliyê herkesî ve tê nîqaşkirin herkes li gorî xwe tiştekî jê kêm dike ya jî lê zêde dike lê êdî divê em dewletê binêrin yani devlet çi dibêje samimiyet yani samimiyet ji vê de samimiyet ve mesela samimiyetê nayê pîvandan bêguman yani çiqas xwedî projeyê yani samimiyet hebe jî proje tune be çê nabe proje hebe samimiyet tune be jî çê nabe ji ber vê yekê yani em wek Kürt divê li gavê berbiçav binirin somut yani ji aliyekî ve ji her tiştî re amade bin ji wek berê jî hatibû gotin hemû rêber û rêveberên Tevgera Azadiya Kurdistanê dibêjin em ji şer jî amade ne em ji aştî re jî amade ne felsefa rêbera po çi ye ya yekê dibe em ji aştî re amade ne ji çareseriya siyasî re amade ne lê tenê amadebûna rêbera po tenê amadebûna Tevgera Azadiya Kurdistanê têrê nake ku têrê bikire ji xwe em mesela nedat vê asê niha 30 sal berê hatibû çareserkirin ya mühim devlet çıkas ama de necaj bu bir tabii gerek em roje peş binirin le em îro bibore gotin ki lezederkim îro hinekî mellen herî devê wan da xîtaba wan de propaganda wan da tiştekî guhertinek berbiçav tune yani erê bêguman rojekê de çêne belê divê sinyalê wî jî hebin yani bel havla meta balkişan li ser xalen girîng lê belê pirsama xala duyemê jî bi wê vegirê daye rêber apo yani em dikarin li vê derê gelê Kurd û Türk hinekê biratiya wan e û xuşk biratiya ku bi hevdû re dijîn em hinekê binirxîne ji ber ku paradigma rêber apo jî li ser vî ye yani hatiye avakirin anha dibêje paradigmaya ku gelan ya ku demokrasiyê rêber apo dîsa bal dikişînin ser dibêje xuşk biratiya Kurd û Türkan ya ku werçekirin û biratiya gelan pêwîste were avakirin tu ji vê peyama rêber apo çi dibêjî Bele yani tabii ev peyama îro da ji bo yani xuşk biratiya Türkan û Kurdan tê gotin lê paradigmaya rêber apo da felsefa rêber apo da em dizanin ku ji bo hemû gelan ev tiştê xwestin yani hemû gel wek hev bijîn azad bijîn bi hev re bijîn yani netava demokratik xwe ser wî esasî tê îzah kirin ji ber ku ev mesela natê axaftin di nav sînorê Tirkiyeyê yani meseleke bi muhatita bê hember Tirkiyeyê divir da yani navê Tirka û Kurdan tê gotin divir da niha tu bipirsî mesela niha Tirk jî dibin em û Kurd ji xwe em xuşk biranin lê tarîfa wan xuşk biratiyê û tarîfa rêbera û tarîfa Kurda a xuşk biratiyê ne aynî dişte ew dibêjin yani mesela êwanên qaş û oldar yani kesên wek AKP MHP divin em xuşk biranin em xuşk biranin em hemî umetekin em hemî jî ji xwe aynî olene û em wek birayê mezin ser serê we bin hûn ê biçûk bin em kengê me xwast em ê eziyetê li we bikin yani em xuşk biranin lê mafê me ne wek heve êdin jî yani CHP û kesên ku wisa beriya vê desthilatdarî ew jî dibin em xuşk biranin lê li navê me hemiye Tirk e yani em hemî Tirkin çima ji ber ku em hemî welatiyên Tirkiye ne yani destûra wana bingehîn jî ji xwe hatiye nivîsandin dibêje her kesê ku welatiyê Tirkiye Türk e lê Türk em dizanin navê etnîsteyekê navê netewekê lê em etnîsteyeke cudanin neteweke cudanin ew dixwazin bi peyva xwe ya xuşk û biratiyê rastiya Kurdan rastiya Kurd û Kurdistanê şilo bikin yani tune bikin bihalînin nava xwe da xuşk û biratiye ku rêbera xwe dixwaze Tevgera Azadî û gelê Kurd dixwaze çi ye rast e em dikarin bin xuşk û bira ne tişkî soyît ne berbiçav lê em wek miletek hûn jî wek miletek
ملتên din gelên din jî ew jî gelên cuda bawerî û cuda em hemî gelên cudanin wek hev azad ve hev re dikarin bijîn ev xuşkbiratiyeke dibe siyasî formülasyoneka wî ye qanûnî û siyasî jî hebe ne ku hema baş em xuşkbiranin tamam dema ev pênasekirina xuşkbiratiyê hat gotin wê demê mafê kê çi ye û çi qas wekeve divê ev were nîqaşkirin di vir de mirov dikare vê peyama rêbera wek peyama em dixwazin ku Kurd jî li Tirkiye weke Tirkan azad û xwedî heman mafî bin û ev mafan jî di qanûnê de werin destnîşankirin. Ne ku hema te gotî em xuşkibirane tamam hadi em xuşkibirane ne. Ev yê di qanûnê man da were ew kirin misogerkirin. Ji xwe gelek caran Serokkomarê Tirkiye vê dibêje em hemî xuşkûbiran e, em hemî milletekê gelekê ne wekev dijî ama dema ku em meyzê dikî pratiqê de tiştekî wisa xuya nake weke tewanî ser ziman. Hewala me te ez dibêjim ji beriya ku em di vir de bibû vir de hinek Kurd jî mesela îro bêguman mirov taqîb dike kî çi dibêje hinek Kurd jî yani ji ber ku aciz bûne bi dehan salan ew qas zilim li wan tê kirin ew jî mesela me dît hinek Kurd jî dibin em biratiya Tirkara qebûl nakin em xuşkbiratiya Tirkara qebûl nakin yani di wir de jî şaş famkiriyeke yani divê peyva xuşkbiratiyê de ne ku Kurdan dev ji tegoşîna xwe mafê xwe berdane û çûnin cem Tirka xwe weke wan kirine Kurd dibin em henin daxwazên me siyasî û civakî henin eger hûn van daxwazên me qebûl bikin wê demê em tên ser zemîneke bingeheka xuşkbiratî eger nê qebûl kirin ji xwe ew zemîn tune tişta ku hat pratikê de ew e şûn. Belê. Hewala me te ez dibêjim ji beriya ku em biçîm ji xala xwe ya sêyemîn ji ber ku di wir de rêbera xwe bal dikişîn li ser dîrokê yani rolê me di dîrokê de wê çawa bibe em biçîn Pervîn Buldan ji Mezopotamya Ajansa Mezopotamya raxeviye em wî guhdar bike belê temaşevanên hêja em dosya xwe duyemîn temaşa û guhdar bikin şandaya ku çabo İmralı parlamentera Dem Partî Pervîn Buldan ji Ajansa Mezopotamya re axivî bû em wî guhdar bikin. Hevdîtina li İmraliyê ya ku çavê her kesî lê bû 28 Kanûnê pêk hat. Parlamenterên Dem Partî Pervîn Buldan û Sırrı Süreyya Önder çûn İmraliyê. Derheqê naveroka hevdîtinê daxuyan yek jî dan. Lê herkes rewşa rêbera xwe mereq dike. Tê mereqkirin bêkawê hevdîtin dewam bikin yan na. Pervîn Buldan derheqê hevdîtinê û pêvajoyê de bersiv da pirsên Ajansa Mezopotamya. Derheqê hevdîtina 3 saetan dewam kirî de ev agahî dan. Hevdîtin saet dehan dest pê kiriye û saet yekê piştî nîv rojî bidawî bûye. Piştî 10 salan ev cara ewil e bi Abdullah Öcalan re em hevdîtina rûbirû dikin. Araz çawa ku min ew dît min jê re got. Pir keyfxweş bûm ku piştî 10 salan we carekê din dibînim. Min wisa dest pê kir. Min ew pir bi coş û bi kelecan dît. Moralê wî pir xweş bû. Bi heyecaneke mezin li benda destpêkirina hevdîtinê bû. Em çawa ketin hundir me silav da û yekser dest bi hevdîtinê kir. Pervîn Buldan destnîşan kir ku haya Abdullah Öcalan ji hevdîtinê hebû û ha got. Em çawa rûniştin ser maseyê Birez Öcalan got. Ez ê demildest derbasî mijarê bibim û piştre jî dest bi nirxandinan kir. Nirxandinekê giştî kir. Xwest ku em bi serokên giştiyên partiyan re hevdîtinê bikin. Xwest hemû kes piştgiriyê bide vê pêvajoyê. Lewma jî ji min û Sırrı Süreyya Önder re got. Hûn dikarin Ahmet Türk jî bigrin cem xwe. Hûn her sê divê demekî herîkin de hevdîtinên xwe bikin. MHP jî di nav de bi serokên giştiyên partiyan re hevdîtinê bikin. Hevdîtina we bi min re kiriye, nêzîkatî em a li hemberî vê pêvajoyê û bendewariyên min bi wan re parve bikin. Em ê jî piştî sersalê ji bo hevdîtinê randevû ji serokên giştiyên partiyan bixwazin û hevdîtinên xwe bikin. Pervîn Buldan da zanîn ku wê carekê din bi Abdullah Öcalan re hevdîtinê bikin. Li ser pirsa ji bo hevdîtina duyemîn tû temînat dane we jî Pervîn Buldan erênî bersiv da û got erê.
بله تماشاچیان هجام دوسته خود دویمیجی یا کو به پروین بولدان را ما تماشا کرد هفلامت پروین بولدان جا خویه اوجی خالن گرینگ شدر و هفدیتنین کو هفت خالن کو به ریبرا پره هم بحثا کو جنودا بردام کرنا هفدیتنین دکه ده همان دمیده کسی سیمین جبوی احمد ترک پیش نیار دکه گرینگ احمد ترکیه کو جبوی کرد دنوا کردان و گلک قادن سیاسی دجه تو جبوی و داخلیانیا پروین بولدان چه بشه؟ یعنی یا گرینگ وردا ریبارا پر خاصه که هر عالیه جوا که بشتری و پیواژه بوه برایشی خواست و پیواژه 2013 و 15 داشتی دخواست که یعنی چقاس بشتری جوا که دینامیک سیاسی سندیکا سازین جنا سازین باورین جدا تبلی و پیواژه ببین فکرین خو پیشنیارین خو رخنه خو بکن اوقاس باشتر تبه پیواژه دبه ل هر کسی به مال یعنی نه که پیواژه و شرطی و پیواژه نبره د عالیان داتی مشاندن اف خطر ریسکه و ریبرا پوجیش خو ج تجربه برجی جبر که باش تزانه جارکتن وسا پرسپکتیو تایی که اف نواروک افغان هدیتنا به همو پارتیا را ولی پارو کردن یعنی انجام پیواژه چت بلا بوه لازمه که همو پارتیین سیاسی و همو جواک بزن بکو ریبرا پو تفکر آزادی کردستان چه فکری درباره مسئله چیه چارەسەری چاوە divê û divê çi were kirin ev ji xwe ji bo Kurda divê destkeftiyek yanê aliyê Kurd biçin bêjin em hatin mesele ev e fikra me jî ev e ji bo çareseriyê ferma em wek gudarî dikin kî ku dixwaze bi rastî jî aştî û çareserî pêk were dikare bêje em jî wa dixwazin û van fikr û ramana pêşniyara li derekê kom bibin û yê maqûl werin esaskirtin yê ne maqûl jî bersiva were dayîn yani nîqaşek girîng e di vir de beşdariya Birêz Ahmed Türk jî bêguman ew jî tiştekî girîng e ji ber ku di nav siyaseta Kurd da emirê xwe dayî û însanekî pir tecrübe ye û yani herkes wî wek ewkekî dibîniye rûspiyekî hem Kurd bixwe و هم جیج عالیه ترکا واجی پرانیا کس وی وک روسپیه کی دبینن یعنی بشتاریه ویچه و گرانیه کی بده و پیواژه جبر وی که بروز احمد تو گج بگمان و دا بکوید نخبات کوها یعنی که درفت چه به از باورم که ریبرا پو ناد خوازه کس گله کسین که وکر بروز احمد تو بچن ایمرالیه اوجد نام ده هیئت دبل لانها هیئت وک هیئت بری بردوام که دم پیش تابع هف دیتن چخاص دوام بکن اف هیئت اوی چخاص وری برفرا کرن ام ویا نزانن لی یا مهم اوه که فکر و رامان ریبرا پو پرسپکتیفا وی ری و ریبازن که پیشنیار کش بو چارەسەریه ج هر کسی را وره گوتن نه علی دولت دخوازه چیم که علی دولت دخوازه یعنی زیاده پیام ریبرا پو در نکوین هیئتک بچه پاش دیسا هر ریوره دیسا اجنبی یعنی هر وکی که هر تجد بین کنترل اردوغان دایی یعنی اردوغان چه بخوازه او دبه یعنی او دخوازن بسا پیواژه تنگ بگرنده است لی ریبرا پو دخوازه هر عالیه جواکه بشتری و پیواژه بگه نه تنه پارتیه که بینر مثلا AKP MHP CHP جی هی دم پارتیش خود نافدای CHP جی برای بشتر و ایرو من داخلیا سروک CHP گذاری کرد یعنی هنگ گوتنی ارینی دبیجن گوتنی نرینی دبیجه مثلا بعض دبیجه که امیرونین با آخرین ام دتای نزانن ام بنرن دورمه لی جالی دواج دیم بالبات شهید هنن لازمه او عاجز نبن کرداج yani Kurdacı de hazır şehittanın. Eğer Kürtçi rabı bejin ki malbate me şehida yani bir her tiş dile malbate şehida be beguman malbat hami malbat giringen lej bu malbatın dinci zarke xunda nekin çiz Ali Türka ve çiz Ali Kurda ve bu edi malbate şehida zede nebin lazım ki bevajoy پیگوره ریبرا باشی ویاد خواست بهم خواستم چارەسەریه کی پیگ بینم جبر ویه که او هلوستا CHP ند جده لی او بچن هفدیت پیگ بینن و لازمه که CHP جی در که ببیجه ام جی وا خواستن یعنی پلانه جی اوه سرفیه جی وره نیقاش کرن ها پلانه کی وان
تنايا هي بدارم قدام بيشتا أو شيء توليبه هاولا ما تمجرى كدنيا كو هاري جرين كابا تاج بالك شانسر جدا من كو درباز بيواجن كو درباز بو سروكاتي هرتم بالك شانت لسربيه ريبر ابو دغو دغو غير كو بيواجو يكي ور داس بكم بيوستاكو هر دو اليج جدي نسي بي بيواجو ببن جرينجا كي برمازند دا اما اجبو بيواجو انها هفديتنين كو تينا كرن ريبر ابو دبيجه بيوستاكو اف هفديتن او نرینن من ینکو هنه د مریت کی کو رسمی دیا وره دیار کرن او بالدکشینی لسر مجلس ترکیه تویا چاو دنرخنه چماری براپو دوی پیواجوی دا دخوازه کو اف پیواجو د مجلس دا وره نقاش کرن بله yani dedim meclis zemine ki platforma ki per gringe ne her tiştele per gringe çima gringe jber ko تبيرته جد 2013 وحتى 15 هفديتنا تتحميه ده ريبارا بوجوت بله وهذا مش هذا بيرج جوت تشتكي والنهار دكن نلقوري خالنا جبركو ستاتويه كيفان هفديتنا تنيه لازمك ستاتويه كيفان هفديتنا هبكو اگر وها دوام بك السبب ولا كان زندان او نهار زندان نجي سلاطين دميرتاش وقالك سياسه مدرنا بله نها دفرتا د مثلا د خالن جرينج د مرج بو فيتشتي بجيك اگر پیواژویک هبه یعنی همه نزانه که پیواژویک هی تنه به هفدیتنه که مرون نکاره بیشه پیواژویک که چاره سری دست بکری جبوک پیواژویک ام بیشن پیواژویک چاره سریه لازمه که هر دو عالی جواب بشه لی ام ویا بنرن روزی پشتا ببین لی دوردا اگر پیواژویک هبه دو اف پیواژو قانونی بی بله قانون کو درته المجلس درته جبر که جیه رسمی کردن و پیواژوی مجلسه نه که سروک پارتیه که یجی سروک کمار یجی وزیره که گویی بود کارن هرن ایمرالی وان تشتباه هون مثلا نبه اف نه رسمیه اف نه رسمیه یعنی جبو پیواژو وره قانونی کردن لازمه که مجلس بکوید دوره یا اف یک عادیه و یا هری مهم ام بیشن که پیواژو چه بو و اف پیواژو گیشت درکی گیشت آسته که و چارەسەریە کی گەیشت زمینێکی چارەسەریە و نەخشەیەکی چارەسەریە دەرکەت یعنی لەسەر هەنێک خاڵا لەهەب هاتن کردن ئەڤیاژی دەبێ قانونی بێ یعنی کورد چ دixwazin mafê Kurdan di destûra bingehîn da were qebûlkirin yani dema ku gotin me Kurda qebûl kirê ne ku yek derkevê televizyonê bêje tamam Kurd jî henin wisa na bêjî ku Kurd jî henin bi şeklekî bi awayekî destûra bingehîn a Tirkiyeyê di qanûnê Tirkiyeyê ev tişt were resmîkirin ev jî ancak meclisê were kirin ji ber vê yekê rêbera hevdîtinên berê de jî û niha jî dibêje ki platforma girîng meclis e lê ku em bêjin tenê meclis ew jî nabe lazim e ku ji derve de civak, sendika, saziyên sivîl dewrê dabin ji bo ku zaxtê ser meclisê bikin û meclis wî tiştî qanûnî bike yani hem pêvajoyê bixwe û hem jî eger ku dawiya pêvajoyê de hevhatinek were lazim e ku qanûnî be heta ku qanûnî nebe ne de ewlê de ji xwe rêbera ku baldikşên li ser vê jî dibêje pêwîst e ku hemû alî beşdarî vê bibe ji rewşenbîra heya ku bêguma em bêjin hunermend em bêjin akademisyen em bigirin hemî beşên civakê jin ciwan yani kêmnetewên ku li Türkiye dijîn her kes tevlî vê pêvajoyê bibe Pervîn Buldan jî ji xwe baldikşên li ser vê dibêje ku em hewl didin ku bi hemî sazî û rêxistina re hemî kesan re em werin ba hevdû lêbelê hevila me tez dixwazim vê yê pirs bikim ji ber ku aniha rojhilata navîn di nava aloziyekê ku pir zêde de yani ji rojhilata navîn cîhan hemî di nava aloziyekê de dijî lêbelê aniha li rojhilata navîn agirekê mezin heye yani dikele ji bo wî ye rêbertî vê ye dibêje geşedanên li Xezayê û Sûriyeyê dibê nabe ku were taloxkirin pêwîst e ku demildest were nîqaşkirin û li ser vê were rawestandin yani li gorî dîtina min ev peyamekî pir eşkerê eger ku Tirkiye naxwaze tiştê ku hatî serê Xazê yani eger ku naxwaze Xaze zêde bibin û di nav sînorê Tirkiye û Kurdistanê de jî Xazeyên nû çêbin
و تشتا ها هاتی سر سوریه یعنی تشتا هاتی سر سوریه ام بحثت تنه وان تشتی و مهداوی نکن یعنی ام بحثت ده 15 سال کن یعنی روشا ها سوریه کتی ناوی اگر که ترکیه ناخوازه بکوه وی روشه لازمه که اف پرسکری کنه چاره سر کنن یعنی ربرا بود بجه لپیشیا و در ریه بله ریه ریه چاره سریه آشتی آرامی دموکراتیک بونه تید خالم داوید او بحثبید که ریه اوه و اف رژی د چاره سر کنه پرسکری که کرد در باز به چاره سر کنه پرسکری که کردی آنجا به مذاکره چبه وجبوك مذاكره جي ورن شكرن لازم يكون بنجه هوية قانوني وياسايي هبه او شي مجلس ما يجي باسكر اف تمام اف ريك رياض شي اگر که رياض نبه رياض جي قاوسه آلوزيه شر پفچونه تكچوينه يعني لدردوره تركيا نها اف تشدبن نه العراق تشبول خازه تشبول لبنان تشبول لسوريا تشبول سبيرو ایدیول ایران جی چه بیار خویه نممکنه که اویل ترکیه چه نبه ترکیه جوان هر در ریه لازمه که یکی هل بجیره نه اگر که ترکیه بیجه امریه آشتی و آرامیه هل بجیرن لی گاوین پیوستی نبیجه اوجی خو خاپاندنه داوی او ریادن او ریا قاوس شر و پفچونه و تکچونه اوی بهتر کورتر بوده و به وری آسکا و سکو ایدی ترکیه bu gazete evini karvejnav da der ki ایدی bu gazete evini karve çare ser bike yani ایدی bu gazete her cem rebera proje ev deri ev zemin ile bejmara neminiş berbe ki daha ek biryara xoya diroki bidin devleta Türkiye kalimat takat avyaj düşünüyor. تشنو ناگیجن حوالا ما دور در بر اپو بالدکشینن لسر دبیجه دناو وی آلوزی ده از خودی هزه که به وی آوائی ما که از دکارم چاره سری پیش بخم سنتزا چاره سری و پرسکری که ور چاره سر کرن از دکارم وی بکم لیبلی تنه که اردوغان و باحچلی پیوسته که دوی ملیده بالدکشینه لسر تبلبونوان و ام بجی راست نیزبونوان هزکه اره Yani burada rebera bu dve paradigma nû heye Bahçeli û Erdoğan destek dane ki ez jî wekte baskir xwedî wê hêz û biryarê me ku destek bidim. Di hevdîtina 23 cotmeyê de ya birêz Mero Celalre çi gotibu rebera xwe gotibu ji bo ku em meselê ji zemîna şer û pevçûnê bînin ser zemîna qanûnî û huquqî ew hêz zaman na teorik و pratik heye. Şu rebera bu berejî vantişta gotibu naji ve hezu biryar buna xwe carektin destnîşan dike. Dîsa em diçinûtin metin mesela ser evat devlete yani devlet çıkas hazır ji vî karî re. Mesela ev niha divir da tişta balkêş ew e ku rebera bu divê paradigmaya nû ya ku Birêz Bahçeli û Erdoğan ji hêza xwe dane yani nabêje paradigmaya ku Bahçeli û Erdoğan pêş xistine ku eger ev paradigma aydêwan biya rêbera wisa nedigot divir de mirov divê çi fehm bike demekî paradigmayek heye hatiye çêkirin Bahçeli û Erdoğan jî hêz din dane vê paradigmayê rêbera divê eger ku wisa be zemîn were çêkirin ez jî hêz wî destekê bidimekê حوالا ما ایرو اینجا دور تا ببره اویا گرینگش برکو اره من جبال کشان بال سر ویاج برکو ایرو د دیجیتال مده ده گله کس لسر ویا رواستیان عجبه اف پارادیگما چیه پارادیگما نو ریبر اپو قالات چه دکه از خازم کتویه زیاده تر وکی کو کسیم فهم نکرینه بله یعنی اف پارادیگما بگمان اگر که جبو چارەسەریه به yani paradigma ya jî planekî ku ji aliyê hin kesên nava dewletê de ya jî hin kesên yani dewlet ku dewletê temsîl dikin paradigmayek wisa pêş xistibin û gotibin rewşa rojhilata navên rewşa Tirkiye wihaye lazim e ku ev mesele were çareserkirin û li gorî çareseriyê jî yani ev paradigma pêwîst e yani tespîtên teorî û gavên pratik. Yani paradigma wisa çê dibe yani lazim e pêşî tespîtên teorî nirxandinên teorîk were kirin bêje kî meseleyek pirsgirêkek wihaye ev pirsgirêk ji filan derê hatiye filan asê
و لازمه که ایدی وره چاره سر کردن جبر که ریبرا پوش دیگه چاره سری خو فرض که جبوک وره چاره سر کردن جی بیوست اف پلان هبی یعنی اف گاو ورن آویتن اجت وردا ور خویه که اف پارادیگما یا اف پلان چوی بر اردوغان و باچلی وانجی اریکریه یعنی هز دانه بر ریبرا پوش دیگه هز دانه وردا tabii gavên somut çine em viya nizanin lê wer xuye ye ku ji derveyê Baxçelî û Erdogan ev paradigmatî amade kirin. Yani ev ya jî kê amade kirî bi îhtimalek mezin yani ne ku tişkî zanim ya jî agahiyek heye wer xuye ye ku ji nav dewletê de eger ji ber dawiya dawî dewlet bi rêbera pira ev dîtina dike yani. belliye ji ber ku rêbera tu wê derê zindana wan dayê kîngê bixwazin dikarin hev dîtin bikin wer xuye ye beriya heyetên ku siyasî biçin nîqaşek hatiye kirin û rêbera po yani li ser hin tişta yani hatine gotin ew jî dibêje ki tamam hin tişt pay hatine gotin Baxçelî Erdogan jî alîkarî didin hêz didin em jî amade ne ku hêz bidin ince vir de paradigma yani ji planek çawa pekte em viya bêguman nizanin belki rojê pêş daha somut were eşkere kirin lê divir de divê dewlet xwe tiştekî bêje Erdogan xwe tişkî bêje yani rêbera pona peyama xwe da heft ve em wa difikirin yek mesele ev yani pêşî tespîta pirsgirêkê paşê jî bahsa çareseriyê dike û paşê jî bahsa rê û rêbazê dike yani pirsgirêk ev e çareserî divê wa pêk were û ji bo ku pêk were ji rê û rêbazê ev e em jî dikarin van bilgorî van rê û rêbaza tevlî vî pêvajoyê bibin divir de ince aliyê dewletê jî dibê tiştekî bêje heta niha wan tiştekî negotî lê tiştek em fehm dikin teyê rêbera ku dûr de jî dibe zê bangekî bikim dewlet jî heta niha hemû siyaseta xwe li ser çi îzahat dike dibe ew dev tekoşîna çekdarî berdin rêbera po jî ji ber ku fikir û ramanê wî berê jî teyî tê zanîn derbarê çareseriyê û tekoşîna çekdarî de jî fikirê rêbera po tên zanîn rêbera po her tim dibêje ki mesela çek û tekoşîna çekdariyê mijara esasî ne mijara dawî ye mesela çek û tekoşîna çekdarî ne sedema pirsgirêkê ye dawiya pirsgirêkê ye ne yani ji ber ku sedemên cuda henin pirsgirêk nate çareserkirin ji ber vê tekoşîna çekdarî naheye ince divir de peyama îro dijî eger ku gavên pêwîst werin avêtin gavên qanûnî werin avêtin yasayî werin avêtin û divana bin sîvana meclisa Tirkiyeyê werin erêkirin wê demê rêbera divê ez dikarim vê bangê bikim yani ji bo ku vê bangê were kirin paradigma ev e ji bo ku ew bang were kirin lazim e ku ê hember hin tişta bavêje hin gava bavêje eger em baş bizanvin yani eger em ji bo ku em baş fehm bikin yani ew ê vê paradigmayê dewlet pêk bîne pêk neyne lazim e ku em hinekî li bendê bisekinin lê ez benda sekinandineke wisa kan binêrin temaşekirinê na yani ev divir de rola civakê wek te hêja dîsa behs kir rola civakê tekoşîna îro ku were kirin ji bo çareseriyê û aştiyê dibêj a du xurttir bê a sibêj a îro xurttir bê ku ev peyamên rêbera po dayê cî bigirin havila me demê me kêm maye lê belê du mijarên girîng hene ku ez dixwazim tu nêrînê xwe bidî ev her du ne rexmê ku rêber apo di hevdîtinên xwe de baldikşînê li ser van xalane lêbelê em dibînin ku li aliyê din hîna girtin binçavkirin şerekê mezin heye qirkirinekê mezin heye li ser Kurdan ji ziman bigire heya çand ji çand bigire heya siyaset êrişekê heye ji bo ku ev dem bi selametî dest pê bike pêwîst e ku dewleta Türk di vê demê de çi were kirin ya duyemîn jî ne tenê dewleta Türk her du alî di vê pêvajoyê de rolê ku dikeve ser milê wan pêwîst e çi be ez her du pirsa bi hev du re ji te bikim ji bo ku demê me nema Belê yani divir de destpêkê jî me got û gelek kes jî dibêje yani tey beriya programê jî me di nava xwe de nîqaş dikir yani herkes nîqaş dike ev jî tiştekî xwezayî ye û tiştekî nû ye yani pêşî di xeletî divê mirov nekeveke xeletiye herî xeter û tehlike çi ye yani hevdîtinek hat kirin û rêbera peyemek da
sanki pevajoya kati dest bekirin devleta Türk ev çareseriye bine ya jî inisiyatif hatta da bir desti devleta Türk de ne xo xapandın ki yani rebera pojide bir çareseri xo farz dike ek vir de bir yere bir devlet koy eğer ki devlet ne bir yere çareseriye ne de bir yere şarp de bece az vak yani وقت چارەسەریە دخوازم لێت بنیدا وەک 2014 پلانی شەر ئامادەکەن ئەگەر دەولەت بکەوێ نەف خەفلەت و خەتەریەک وسا ئێدی ئەوێ خود بنیدە بمێنێ دەبێ ئەم ڤە بزانبن لێ دەبێ ئەم بزانبن کو دەولەتە تورک بەهێسانی ژی چارەسەریە قبول ناکێ هەبوونە کوردە قبول ناکێ یعنی ئەم دەبێ ڤە تجاریش بیر نەکەن حتانی کو tiştên ku daxwazên Kurda nên erêkirin di platformên meşru ber bi çav wek meclis nên qebûlkirin dibe em ji bo her xeteriyê amade bin. Ev ya hiç kere ne ji bîrakirin. Eger ku ev ya were ji bîrakirin wê demê dewlet ê bigîje armanca. Yek ev yani dibe ku ji her tiştî re amadekariyek hebe. Çareserî şer berxwedan berxwedan. Divir da اینجا که ام بیشن خود دولت چارەسەریە ناخوازه ئاشتیە ناخوازه نه ساممیە نظام چییە ئەv jî têrnake dibe ku rast bê li têrnake ji ber ku ev jî tekoşîneke yani tişta ku ha rêbera pojî dike tekoşîneke rê û rêbazekî tekoşînê platformekî zemînekî tekoşînê ye yani dewlet naxwaze lê ji bo ku dewlet mecbûr bibe bixwaze divê tekoşîn were kir ji xwe berxwedana Kurdan nebiya berxwedana ne sala berxwedana li Zapê berxwedana ku îro li Kobanê têkirin nebiye berxwedana rêbera poya li İmraliyê berxwedana li zindana berxwedana gel li welat û derveyê welat ew qas tekoşîn nebiye dewlet îro destûr dida ku heyet biçe İmraliyê rêbera pora hevdîtin pêk bînin na demekî tiştê ku pêvajoyê diyar dike berxwedana tekoşîn e yani pêvajoya ji nihaw pê da ew ê çawa reng bikeve qonaxek çawa rengekî çawa ev jî girêdayî berxwedan û tekoşînê ye ji ber vê sedemê yani dibe vê hevdîtinê ne ji nedîtî ve werin yani her wekî ku hiç ne tişteke ne wisa xelat nêzik bibin ne jî ku her tişteke peyama rêbera po wek manîfestoyeke di gotin bêjî sê gotin bêjî pênc gotin bêjî ji bo tekoşînê ji bo rê û rêbazê tekoşîna ji niha pê ve manîfestoyeke li gorî ku tê xwendin jî yani kesekî bixwîne eşkere ye yani kesekî ku fikr û ramanê rêbera po xwendi bibere û niha jî van peyama bixwîne eşkere ye rêbera po nabêje çareserî hatê ya jî em ê wiha bikin rêbera po dibêje pirskirêk ne pirskirêka ew ê pirskirêkek tenê çekê û dizan şernî ne pirskirêka ewlekariyê jî nîne pirskirêka hebûna gelê Kurd e û lazim e ku hebûna gelê Kurd were naskirin û ev naskirin jî ne bi gotinê be bi qanûnê ave bi yasaya be û platforma vê jî mekanîzma vê jî belî ye dema ku vana çêbûn mekanîzmayê din jî ew werne dest pêkirin ev qas zelal e ev tê çi manê ji bo me Kurdan ev tê manê ku erê rast e dewleta Türk hem ji ber tengaviya hundir hem li hemberî berxwedana gelê Kurd hem ji ber pêşketina li rojhilata navîn ketî nava tengasiyeke xetimiye û nikare wek berê bimeşîne lê ev navê manê ku dewleta Türk niha hatî ser xeta çareseriyê jî yani îhtimala ku her du tişta bi hev re jî biceribîne wê demê lazim e ku em jî ji her du tişta re amade bin û li gorî ku yani dişopînê jî îro li televizyona da gelek peyamên xelkê ê gel ê kolana hatin weşandin hemî gelê me jî di vê zanebûnê de yani tiştê ku niha em vir daxivin herkes dizane ne tiştekî veşartî herkes dizane ku rêbera po carek din îradeya xwe ji bo çareserî û aştiyê destnîşan kirê lê îradeya rêbera po ji bo ku bikeve pratîkê lazim e ku dewlet jî mixatab jî gav bavêjin lê ji bo înca ku em însiyatîfa dewletê bînin ew ji xwe gav navêjin lê ji bo ku dewlet jî gav bavêje neçar binê gav bavêje divê ku Kurd ne tenê Kurd jî yani herkes êdî ne ku bendê bibêje kan bine çawa çêbû destê xwe te xebinê kevir û beşdarî xebata bibe xebat jî bêguman ne ku herkesê ciyê xwe rûniştî na yani lazim e partiyên siyasî saziyên civakî ji bo tiştê wa hinekî plan û proje jî çêkin ku civak jî bizan vê çi bike ev jî mühîm e bawerim di rojê pêş de tiştê wiha jî êdî hêdî praktîze bibin
حوالامت از گلک سپاس دکم سپاس به خواهد کتو بجداری برنامه ما گلک سپاس بله تماشاوان هجا ام ایشف به برنامه که تایبت هاتین داویا